Assalamu alaikum, bek başlayız. Так, başlayız торговляны. Азыр мен сразу эле ближайший этикетный зонаны белгилеп алайын, неделядан баштап. Тренд восходящий экен. Так, понятно. Бул жактан эч кандай этикетный зоналар белгилеп албайбыз азыр. Сессияны киргизебиз, баштайбыз торговляны. Так, мени карайлы. Эми мен кандай эме менен иштейм, процесс менен. Снятие ликвидность. Вот кадары ылдыйкы рыноктон снятие алган и развод өтөп кеткен. Только ушул рынокты азыр колдонобуз. Азыр H1 ылдыйкы ликвидностьне болгонго чейин биз пока позиция карабайбыз. Вот. Бул жерден H1 ликвидностьне бар. Эми мен позиция карап баштайм. Так, бул жактан биздики продажа кетип турган эффективный зона бар. Пока буну пробивать этелик, рынок пробивать этти. Үстүнкү СНР зона бар. СНР рынок пробивать этелик пока что. Пробивать этти рынок. ПТХ-ны рынок снятия кылды, эми эффективность. Эффективностька келиш керек. Эффективностька келип реакция бар. Эч кандай фрактал снятия жок. Давайте бул жактан покупка көрөбүз. Стоп-лосс ближайший минимальный ба, тик профит. Үстүнкү хай. Так, кичине алдызыраак болуп калат экен, Так, соотношение прибыль 1/2. Зарабатывать этсек $1000 $2000 зарабатывать этебиз, минуска келсек $2000 минуска кетебиз. Кандай иштеп берет көрөлү. Так, рынок 1% уже отработка бар биздики. Значит, без УБТ коебуз позициябызды. Так, ылдыйкы фракталды снятие кылды. Жок, снятие кылып экен. Снятие бар. Пока реакция жок. Так, үстүнкү фрактал снятие бар. Ылдыйга реакция бар, значит, рынок ылдыйкы фракталга келиши мүмкүн. Биз УБТКты кайта өзүнө алып келебиз. Вот айткандай ылдыйга келди. Кайта ылдыйкы фракталдан реакция бар өдөгө. Значит, бу жактан кайта үстүнкү ликвидный снятие алышы мүмкүн. Вот снятие бар. Кайта реакция жок, снятие жок экен пока что. Көрөлү. Снятие бар. Азыр коррекция болушу мүмкүн. Коррекция бар. Жакшы. Вот биздин ликвидный зона ушул жер. Ушул ликвидный снятие кылгандан кийин биз покупкага кайта позиция карасак болот. Снятие бар. Лондонский сессия чыкса, азыр биз уже позицияга кирип баштайбыз. Так, лондонский сессия биздики эмне подтверждение берип жатат. Бул жактан үстүнкү рыноктун мынасын снятие кылды. Слом күчтүү, вот көрүсүздөр. Бул жактан слом бар, реакция бар, слом бар, реакция бар. Эми H1ге келебиз. H1де вот снятие бар экен үстүнкү бадан. Вот ылдыйдан Азиянын минимальный басын снятие кылып тур уже. Фрактал. Бул жактагы кечеги H1дин эффективный зонасын алабыз. Пока биздин сделка безопасностьта турат. Бул жерден азыр рынок либо биздин стоп-лосс сынбайт эткени барат, либо коррекция берет ушул жерден. Ушул ключевой зона. Вот реакция бар өдөгө. Жакшы. Эми бул жактан биз калабыз. Карайлы. Ближайший ликвидность снимает эткен зона ушул жер. Ошо СНР зона. Зона поддержка. Сопротивление уже поддержканын ролун аткарып баштайт. Ближайший фракталдан реакция көрсөтөт покупкага. Значит, мен повторный точка хода покупкага кирем. Соотношение прибыль 1/2. Вот 2%. Эми көрөлү отработка кандай берет.
Так, позиция что-то агрессивный алтыйга түштү меники. Так, американский сессия манипуляция күчтүү болуп жатат. Так, азыр мен эмне кылам? Американский сессияда үстүнкү сопротивлениядан ушул жердеги зона сопротивления аябай күчтүү болуп жатат. Бул зона пробейт өтө албай жатырмакчы. Бирок бизде младший таймфреймде тренд бар, кичинекей восходящий. Бул трендти дагы нагылдыйга өтө албай жатат. Значит, биз эмне кылсак болот бул жактан? Паттерн на восходящий треугольник, значит, пробитие болуш керек ушул жердеги. Ложное пробитие. Так, чыкты. Бэкапларды алып салабыз. Скорость беребиз, однако. Лондонский сессия чыкты ырмакта. Вот американский сессия чыкты. Манипуляция күчтүү болуп жатканын көрсөк болот. Биринчи тек профитке биздики келген жок разворот болуп, бул жака түштү. Кичине калган болчу. Мейли. Көтөрүлө. Так, бул жактан кайта американский сессия объемго келе албай койду. Биздин экинчи тек профитти ала албай койду. Кайта разворот алып, бул жака түшүп жатат. Так, эки сделкабыз тең тек профит менен жабылды. Вот. Сделканын логикасын полностью түшүндүрүп бердим. Эмне үчүн өтүп алдым, кандай логика менен покупка алдым. Биз ошондо зарабатывать эттик бул жактан. 2%, 4% плюс болду. Плюс 4% зарабатывать эттик депозитте.